mislim, u toj pripremi za samu proceduru vantelesne moraju da budu ispoštovani određeni uslovi, odnosno odsustvo određene patologije. Najosnovniji pregled koji se pri tome radi je ultrazvučni pregled koji je nama vrlo informativan i na njemu uglavnom mi otkrijemo eventualne probleme koje treba rešiti pre same vantelesne. Tako recimo na materici postojanje mioma koji deformišu šupljinu materice zahteva operaciju i uklanjanje tih mioma. Zatim prisustvo polipa recimo unutar same materice zahteva histeroskopsku operaciju gde se taj polip odstrani jer on onemogućava da dođe do trudnoće. Takođe prisustvo određenih vrsta cista na jajniku, znači ne moraju sve ciste da se operišu, ali određene vrste cista moraju da se operišu pre započinjenja procesa vantelesne. Tako da, ti su kriterijumi jasno definisani i postoje neka pravila koja mi poštujemo, koja se poštuju u celom svetu, pa naravno i kod nas. I od te dobre pripreme pacijenta za samu proceduru vantelesne u velikoj meri zavisi i uspeh same procedure vantelesne. U tom procesu pacijent mora da bude strpljiv, da vam veruje i da se prosto spremi da je svačiji put drugačiji i da su neki koraci neophodni kako bi se kasnije sam proces vantelesne bio pospešen i uspešan. Upravo to. Pacijenti prosto nekad nemaju dovoljno strpljenja, a i misle da mogu međusobno da se porede, a to je prosto nemoguće, jer ljudski organizam nije kompjuter. Jedna ista pacijentkinja se potpuno različito ponaša u dva različita postupka vantelesne, pa čak u jednom istom postupku vantelesne dva jajnika u istom telu različito reaguju na terapiju. Jedan jajnik odreaguje super, jedan jajnik ne odreaguje uopšte. I pacijenti to teško mogu da shvate i onda međusobno komuniciraju, porede se, ali ako imaju dobru komunikaciju sa svojim doktorom i ako mu veruju, onda cela procedura ne mora da bude tako teška ni mučna, a i negde moraju da budu spremni i na realan neuspeh same procedure, jer opšte je poznato da uspeh vantelesne je od 30 do 50% u populaciji žena mlađih od 35 godina, a preko 35 godina je taj procenat počinje da opada, a posebno nakon 40. godine života, i tu svako mora da bude svestan ograničenja procedure u koju ulazi. A kad pričamo o proceduri, dva su osnovna pristupa same potpomognute oplodnje. To su inseminacija i vantelesna oplodnja. Da li biste nam pojasnili razliku i da li postoji pravilo kada se pribegava jednom, odnosno drugom načinu? Pre ovoga bih samo napomenula jednu stvar, pošto si mi odlični šlagvor dala. Suštinski postoje tri kategorije pacijenata. Oni koji najbrže dođu do uspeha su pacijenti koji slušaju doktora i urade ono što im se kaže, ne čitaju internet i oni najbrže dođu do uspeha. Druga grupa pacijenata je ona koja je nestrpljiva, koja se ti hteli i koji hoće da preskoče, ja mora baš to da uradim, jer može bez toga, i oni isto sporije dolaze do uspeha, jer neke stvari jednostavno moraju da se urade. A imamo i treću grupu pacijenata koje čitajući internet bi žela sve da uradi. I idu u širinu i pripremaju se toliko dugo i toliko tragaju za nekim nepostojećim bolestima, da im ja često kažem, znate šta, mi možete da radite i magnet mozga i skener celog tela i kad završite poslednju analizu, zastareće vam ono koju ste prvo krenuli. I ne postoji zdrav čovek. Beba kad se rodi nije potpuno zdrava, svi smo nosioci puno nekih genskih mutacija i tako dalje. Znači, poenta i poruka da pacijent mora da izabere doktora kome će da veruje i ako mu veruje, da ga pusti da ga vodi kroz lečenje, jer vi kad uđete u avion, zamislite kad se zatrese malo avion da vi odete kod pilota pa ga pitate, a zašto se tresamo, ajde malo, nemoj da voziš levo nego desno, avion će da padne.
nego sedite i pustite ga da vozi. I onda, naravno, lepo isletite. To je o odnosu pacijenta prema doktoru i prema samom sebi. Znači, mora da ima poverenje u doktora, mora da mu se prepusti, mora da sluša, da uradi korake koje mu on predlaže i da bude strpljiv.